Hi. Hi. Kijk eens met je. Oh, het bent een... Call the ads. Oh, best los kan doen met Foski breakfast. Hey, wat vlek een ticket? Oh, near hoog. Alim, come on, is a chauffeur. Kus is wel niet spijt. Wel, niet geweest dat je... Dat je dit keer niet gedaan. Kijk, naar route record je dat smalen. Wel, dan receive hem. Ach, niet een ticket aan vast. Kijk, de harle. Wel, nog goed met een travel agent. Vind de river die bristig is niet zo'n ticket bij je. Zo, niet honeymoon boekelt zich harde. Oh, ta, I mean, twee keer boekelt. Just neer zo'n ticket agent gedien. Oh, wel, stekelijk last maar naar mij. Agus fight. Oh, just niet mijn sims gedigen met de ticket is naar me helemaal. Wel, dat is mij knal kroeg gaan ja. Ach, door travel agents komen voor maar film wil zeg je daar lang bij. Liam, stekelijke bulks fight. Raad is no artist. Niet meer scher maar honeymoon gaan ons maar jalle travel agent daar maar dat nu computer glitch. Zeg maar. Oh, het mag even een een mobile phone via de rij. Oh, Shin, Groema. Groete, kijk. Wie draws travel agent. Agus route een mobile phone. Wow, vind het. Dus nog een sas kom maar zeg gaan nieuw. Oh, ja, ja. Ik weet het nooit laat doen met. Zeg het hoor. Geall sé an official leon test, agus creidir me sé. Well, ní higann cin fá greidir nó nach neanna se go dtí se, ha? Jack. Cuimhníar chu dilí atá sin céad céim sin ó thógáil. Go mór atá is duna ghfuil an buile an go meach sé ige. Tá sé do chóilgus ar aon duine a cheapan scúil seansar behan go le galar ortha go le ha a testtá. A chéad fin duine héin, Jack. Tá dóchas an agus nach bhfuil siad cinnti faoi. Ach, má tá is duna ghfuil na éids ar. Ní líon dá leis. sé an rud ceart le dúnatá. Cé chun an nach chun neamhhála sin, is sé méid sin cáirtí chalmuid bhar éids. Agus sin an fá díadach a bhfuil me chu neamhhála fun. Agus go le James a spéil ferriste, an láneach sé isteach leon testáil. Se is cuimhne. Bhaile me de lug le chéile in áras an rinne le moral supporters go. Se, agus an cuimne an chuí a hitse a chéad in uair sé amach ar éids ar. Se is cuimhne. A chuir se le an testtá sinna má faointe. Agus tá sé táhain, níl tá ir? Ja, ach tá is ag gcónaí chun an taimbam sin na chorpaige. Ní idir leis go dónatá mé, ach ní rud éiscí a deile leis. Agus adhí me sin. Ach ag stáid seo tá má níos bútha faoi chláinte eí a chosint ná faoi an cheile. Bhil tá sé búra faoi an merteachú. Tí bhfuil tú éon taobhach sin i gcónaí. Look, éist, má tá an galar ar ón tá sé Is mór a tróia ach caithe sé deile leis. Bhil má tá trú agad dó, bí tuiscinach leis. Agus tá seans go deile leis ná am hain. Agus má tá muid an eí a chosint an galar beidir nach mé iri sé deile leis chorbe. Maar door mijn handen, niet lang nog iets. Ik kan mijn goede vrienden uit als je kan CV. Nooit een koude pas als ik hand in. Je zit in kan ook zo schutje freshen. Al mag miele pond les barnet. Miele pond? Jo, je nog wiele pond al jam. Je wint je kan al je nijdige de waak. Brandon, dat inside information in Robbie. Or ook een building station op Highbury. Als maar heen bij Blashtarglet en ik het goed schalen nak op zijn goallocht. Nou bij maar heen zet Highbury, maar dat je kan af en toe vaak schrijven de boel. Maar je kan heen kan toch. Worst case scenario. Bij Blast Ooslet en er mee daar getal echt die. Ja, stel je raans mee naar die, gaan we gaan alleen eens doen, wat ik niet hier. Je dan ons jaar ook met miele punt die blijven honeymoon. Dat Blast daar gedat. Just go my na shopper shop. Dan ben ik niet gaan daar aan begstaat. Hier moet je ze geet in die ham. Kijk je veel met Heineksburg, tussen mag ze ziel. En nog veel in branden, maar goed is maar die heen veel. Jullie samen is, vette je miele punt ook maar even gaan maar ook in je bliep heen is. Ach, ze zijn te waard toch en had een ook honeymoon niet. Naar Defter Bernie. Door mij je van, ach niet meer wat aan. Niet branden moet. Free gutje. Zet je al jou laat hem. Zana, mijn naam is je gouverneur, maar in van. No, na Albert Hadler Bernie. You see, wie mij show je een ganiste. Maar ik een wedding present as het. Ah, fair play to them. Man, muskil het al zie je dat na wie am sa gewoon naar wie maar dat goed. Niet kloam, maar toch wel moet je niet wat pijn doen. Ja, wel niet samen met Bernie we kennen fumse. Dan touw we niet, ach niet dat ik nou ja. Genie. Nou, bak je het ook zie die, en doet nog verder te weten, die hem niet verder is wet. Ach, zijn troei in testschil hard. Zet, niet wat kunnen we de chance de mensen naar de hero gaan. Hees gericht. Waar ik jullie bij de honeymoon was, dan ben ik dan mee verjaardag. Nou, zo vader we zijn bij de verjaardag, de goede logissie, maar boch.
Liam, nog de heb je al geilen. Dit is even maar waar. Ja, smag mocht er eens. Fuck you, Bernie. Geen dan ik me gas. Is dat hoe innige? Ik think een einde in de element. Kan je Jannes mij hiervan? Wie gert dat? Dat toen bleeding uitzag het zo. Oh, I envy you. Ydy ti dy geniar yn yw Dylan? Reggie. Agus tá fiachlaige scoilú inis? Thomas, hello Dylan. Tá sé go hálinn nach bhfuil. Féidir mar thugam. Ó, míle fáilte rót. Óra galide a dú. Trom, nach bhfuil. When you phone moose carom. Posti da gai cael ffog fi chwrwm. Dyna go si. Gymor fo ledyn beg, eh? Ni tan o dwi'n. Ken tymchor i fe sac o bair. Dyna cart y cyrn ac wysyn sy'n gaman iel. Certa? Certa cwyr o'n i. Hansin y dwi'n awr gyda gliarw. O'n gli, mwys y mani, tan tir i'r ffad yn y iawl ac o. Dwi'n awailis. Fi chi, per plewyd. Ta'n talet a haig. Wyl yn isgwydifin, eh? Diolch o i. Wel brenner mi hawdd yn sian eich, da si'n tach o si bosti sio. Fi ffeili lyn sy'n tiach hagin o'r hagam o'r bosti un. Baby sy'n dwi'n ddior am eich ti'n. Beth yn lac o se leis liw poi. Brianna, Bernie. Fi mynd gael gael niach, hannig oprwyd nis, agos ni rhaid ylwm. Ni lled am nach wrth yn y ticket sy'n ffosilim. Hwain sa'ch yd lesgialt. Bych chi'n gwybod y geragol ar honeymoon? O ta! Socra mis a chwle hort. Na bych hymni bird. Na rwy'r man acr yn y ticket sy'n eich iam. Ja, wel bij eemliar am gydig ymwys ydym y hele van. De braun arm leemach. Wat sydd yn torres is tafach di yns me. Even my heel. My honeymoon. So my gerg my chwle hort perfect. Agos beis perfect. Fog fwm sa, okay? Okay. Right. Fuck mijn stof in de money agos eich alini, ha? Fek my chef. Slan, Liam. Wel, warid dat je weer een schiele de gelische asjure hem met het geven kind te Vanessa, tatoeage. Kijk wat waar. kom maar. Wat je een beetje zelf. Wel, buchsled je, dat het zierig naam. Bet man konen hort zo'n kinnie in de madela stiel, agos daile hij goon in hem right met. Het free straight jacket le prison stripes. Kent dat brod eisiau lera? Tá sad cad cap an méisi fin money seo. Ja, tá mis sé céint me chríiste go bé líam a fear ceart chum, oké? Cén defra tóirt mar sin? Cén fannach bhanhála bheith cínte? I mean, mas é líman fear ceart fanní se leat. Agus mar a bé. Nach fear de jay all amach an ish. Seachas héis de jay fósa. O ja, gus cyddi yn smedr dalin. I macht art y discos neud i letse, sirt o jobas nach sim da laid am ein top. Beidir gemúlag túla din níos fearna líam. Tá isig díana nach mic sé jacker. Hey, ní lig me cadrats, Lars mar sin fi ma fiancé. Jirgus, vi ma sula takiacht waim chud bridesmaids. Wel, sim gram sy'n ôl yn ys. Tá sí crohi ag líam hana féin nach bhfuil sin le trust. Na gwyl yn ceart am a híle. Wel, fag mar sy'n mwy sio Vanessa gyda mai hyd. Oce, slanys. Jeez, ik heard dat de jail was toen zo laat heen. Freezing. Lem neer 20 rutjes door man nog staat. Hey, if you miss a geistig listen. Jason, please. Come as large fisher. Tim neer am heen go my, you know. Maar wat start met shit zus? Neil fat is er. Ach, een gap natuurlijk met shit zus. It's coming on. We miss game achter een gij. Niet een ear for sin, Jason. Je hebt me rudegen. Per maar stachen naar courses, voedsel of Ross Noons te mijn aan al. Je shouldn't be a get sham. Ik heb een testig maar shit zus. No, niet dat shit. De spots achter me in Jake Nish. Tarnin zij goni. De kooplie ta post de wadnis voor tonight. At shit zijn voor zijn raw. Ach, de gewoon more sin academia. Niet dat shit. Ik heb een tussen daar hier in. Kinch keppel. Ach, Corn en Kim de scanner. Een kilnis. Ja, wel, we zit er nu oor like nu we zit krijgen. Dan kunnen show wat niet massa. Ja. Ta.
Bys ceith gyda o'r is na hos oes dy cant na hira. Hey, it's all right, Emer. That's all my hwnna fes mae'n golosda. Jason. Shh. Shag hert. It's all right. I brought with him off, Zeri. Wel, Níl an tobar fall of fós. Ali, le de hel, na dénis. Full ag mi heart. No, Níl, Tom Tarshach, sinna méid. Van tú kinte, ní is henna das a slín in. Nír jent, tá tas a úntach, Ali. Tá rein stuff insin. Agus Tom cinál tents da ó. Sé a hot has dar which machine a can with world famous massages. Oh, Ali, stop. Tá rudí a dul ró hapig at me. A full buinte go seo le melde. Sin cuidte. Ón, tása gom go bhfuil sé seo decha dúirt. Gealis de héalta a melde agus in istá sí méhhuit. A cháidir a dagant ónta chadrin in éide, nach bhí sé omláin ceartm sa go leor slite de friúla. Ní raibh sé ceart. Bhí aga me an am ná raibh sé ceart. Ní ra as an mé héna stop. Tá an rá leat. Ón, tam cinte, nach das toch gewoon melde go gafan gedeelde dat de hele de ener. Is leer nog niddig sé sin de. Tam kind go das toch go vijf op ben agus go me fa sauste. Tá sin níos casta ná sin. Higann tú. Wat mínig do mé mar sin tú seanstom. Níl am an. Tá sé de hógus ar an goléir gan ar go dáach de mór is séilsa. Tá viach na mar if lá tam kinte go bené dear díslin. Wam, cair atá tú ag dtíana bhís tean seo latín? Lorg suúimhne se chrí. Oh, Brenner. No, Emer. Gaile. You all right? Well, ní leabhar aonar sa teach sin na chéile níos mú. Cháin ar bhíonn siad a treid. Brahan sé mar sin scaití cear go leor. Cá sé bhleabhar sin na chéile. Trín agus Dad agus Jason, Tus agus Jason. It takes two to tango, Emer. Níl siad na cant lamsach an irid. Well, tá imní ar Jason. Cheapan sé goil tú héana agus Dad a bris a sús. Aró sé sin? Dúirt. Ó, mu sé. Díon an Jason go leor girán amantí. Just trí á leirt leis. Tá ma hanga caite am a cant leis is stór, agus níl sé díon na mahas go cheachtar ain. Please, Wam. Timní ar an faoi. Cad a rud a hín tríanamh? Ní féidir am sa tá díonna go dúr sé cead am cúna hortó. Sin bhfuil faoi. Jane iirecht do Wam. Tá tú tastal go géirhaid. Freidir dieran dat fannacht amach agus man níhhaine se go teid ide. Tú ar hial bhfuil. Tú ar hial, mar gur tú buite go bhhaí war tú an bhreach. Deir ben maidin. No, yes, muitas höra. Mar bhí mar ala tú ar tá cólína géirí war ruchanú le na sicíní sin. Bhfuil sa gí cean fáil. Seachín éirí na cléatúr bhhaid saran se. Ina fáil sin na sicíní se, substitution maidir a dhéanc. Well, cai se nach chun mór an measa garm, mas fáiles na sicíní na mis. Gur maid bhfuil. Ar an abí mar sin na sera, nach chi le go bhétá dhéanana suasta sé grétús lecha bheiste go bhhaidí sásta, Go féidir, ní dóilm go chun me sé cheisteartan is faoin híal pertanta. Tá sa a chanú tá go síl go bedí chaú hens cólína i chéile. Well, mar sin nach chu tá í cá me le fáil, mas mí leis a háachta sa leisceil a háhailam. Jan Peder, ní sosta bhí fast an be se fóíart, agus éidir a teafúide. Nes, get a go mála? Stóín gur bhíle maigad. Hi, Jack. Coffee, little.
Owen, ce chfuil tú? Tíri sa síos? Margaret. Tá Charla Jack. Ná tá réon order, bín se mar sin scatí. Right. Féidir an leabhar that. Sin, cinnti, aber leat. Le barla máid níos príomháidí. Aha. Wel, tar súsa go teach ar báil. Ba mé gobar Somália nniu, agus tá dil nig an íbre. All right, come on, Margaret. So feice mé níos inniu. Oi. Jason, tá na runnar sinna beanú seach caite tá lásí am nniuh má hesna wit, déach mu gáil go gaiiles peidir nuair. Ní hastain. Teige, céir deile tarsúlaid, seoní thugi se bhadarin. Hey, Jason. Jason, come to it all. Jason. Fi sé sin an mí bhúnte. Bhíon ceart aige. Tín sib sean le céine. Sorry, we hebben er nog bij dat nog steeds. Ceidir intuile sin airgid le. Cén airgid? Tás an go mána rítas na ticketí chu me gluchan na travel agents. Oh, well, Ceidir intuile sin airgid. Ar cheanna tú mobile phone sin leis. Jeez, Bernie, níor cheanna mé. Ní chus ní mobile phone míle punt. Wel ceidir rinne tú leis mar sin. Hallo, goed trip. Tá an couple stamp mai bhean ranna. Fána sin. Calrit! Hä? Ce táirt? Táda, de brónar an bhíhil. Cimid stampa tú áit. Tá an tí cínte go dó mar bhean. Owen, ce chfuil tú? Aye. So, ce tá daon sin agad? Tom réile chunaí aanamh na dochtúir. Tá ceann gáileamh tá an sbeh go má. Mar sé. Ma'n ferú. Bhí sugan go ná é? Bháil an gléici dhéanamh an isis, más féidir. Níl am géirí bheith am héanaar nar dhéanam mé. Sure. Hello? Yes, I'd like to make an appointment. Owen Collins. No, it's my first visit. Tuesday afternoon. Yeah, fine. Thanks. The general care. Bháil an gléich go bháin eile dhéanamh, más féidir. Cinnte. Christine, hi. Owen an seo. An féidir le teacht chuine éigen eile chun mar rounds a críic nó. Seat, táimtín ní féidir an dul aigen nniu. Musta, Robbie, tú ma desperate. Chach se go punt le spór an den náidcínt. Tá bronner an ní mé ná, tá mé bána ag an video. So, céir dhéanas tú? Ní sam. Mín tá chuir tarlach a sciopil. Be ma post gan sé seachtainní. Is go sunnach bhfuil tú a gásta lei seo. Tá, I mean, tá mar Bernie ag sin. Just well, ní sam. Well, like, tá bailach éasca go gentle a breathing space á. Cit a geistad? Well, ní féit $1 honeymoon ar fear sé so chuir sé an banis. Oh, Romeo worship approaching. It's the board queen, sir. She appears hostile. Liam, fág se. Éis, Bernie. Inis, Liam. Feic má, Robbie. Yeah, slowly. Cad frio sin? Oh, del do bhla sugam. Beidir goil cí le teach ar bhirní? Well, Sim sa Vanessa go cheart is stad a har líad na fása sin. Ryan bhána sin a réis go go dé sin an tosa futa. Glacham leis go racha sé rá, ach ní gadam aonú leis. Is botún mór ag óh sin pósa. Ba siad scarra tifas siad gá bhbliain. Níl siad compatible. Oh, well. Tá cumad na tú. Sin neáin das a lí leis. Tá Bernie an anú wad níos fear ná Liam áil. Agus maidir le Liam mai tá san nach féidir le siúd a bheith dílis de bhana bháin beag na mór. Please, Vanessa, na hanis da Bernie from here agus Liam.
I mean, gort ha Bernie níos mó na danne bíle, ní freise se crí. Pásam. Agus tá sí sucrú am a bhéle cinnal dúnta fúf. Thanks. Ach ní chilíonn sé sin ach néanaí mé mé dhíal cíle chu ar bhirní. So, ní mas ná lábh legan an airigid go cheann 6 mhí eile? Ní bheith. Bhfuil me an honeymoon ar Bernie. Tá bránarm. Ach, sac í an smuid. Cumid post siar 6 mhí. Agus tí mé ná go ar honeymoon ceart. Spanam am Rocher a Million Society. Ceach go chuntas doscail tú? In ceann seo, má leabhar an ús áard bhír. Liam, fair play-it. Nog al spreechtelum. Kijk, je weet niet spreechtel. Het is gewoon heen toch eens dat toe. Wat kijk je Bernie? Tachri. Wie scheffel er me een ergetje naar Geramoer, honeymoon vannig. Laat we maar raar jou oesel. Het kan er daar dauwgele gele. Ach, Kevin honeymoon. En je wil een post kan honeymoon wen. Gedauwelijke honeymoon. Die moet gaan edisen. Dat is zo wat niet tafig. Ben met de wat niet voor rest maken. Dan is erg dan een kort morgast nu. Ik geet vaste. Geet vaste. Liam, het enige ver hoe. Het staat me niet kindjes. Kom met de dingen rood keert. Ach, wat zou maar? Trum is erg een kursie ergets. Je weet niet erg mag je dingen in niet. Oké? Oké. Right, nisje. Rijdt maar blogum test hier aan. An seo tatú. Fána Jason, má sé de heile. Breanna níl me gur bheith tred leat. Ní mis gur tred leat a chuird, so fan amachhain. Tá sam go tú gortaithe Jason. Ní mis a gortathe. Ní fé leat mis a hartú ní smó. Is cum an céir díanaan tú nó cé leis a godling tú, just fan amach sa bhealach. Ó, aber amacha, maha pár. Erétis nar chwala chulagan ar a mála hú. An bhí chimníart me. Ní scethe me de rún, agus ní scoilsa me de chláán. Ach ní mai alertsa a charháile éimer. Ó, cóchardachas a Jason. Seo den chéad bhuair le gáh líon ar chuoine is ar éanaine seachasú hain. Tá me réileat me. Fág me Rossnún ag deir na scoil bbliana. Ní me gur marchdal faoin na bréagas an ní smó. Ní higann tú ceart a ráid. Is cuma ceir díanas tú, is tú a whac, agus ní aró sé sin. Is cuma lom ach feic nó rééis me. Film me Rossnún, lá igen agus dief me mach ce éime ahar. Tú mas gádam ceist chur a haigó dir an hain.